Good morning everyone. Fit taka emo immunity thattak nei thei tur chuan ama sapera protein le vitamin kan ngai to ama saper fe kang tiro nima sela taksa sel tak nei nan chuan ru shisel tak nei hi apoimo em ani calcium hian kan ru te chu shisel takin avong reng don ani kan kumte lo upa chho zelin kan taksa calcium plak chamna om renga regular taka cho kan ei fo hian kan taksa in calcium amamo tur ang hi atilo dinglo fo thin ani versus calcium hian calcium le vitamin D akeng tel ani chuwang in itar nu thleng po a ru chak thatak inei theina atan versus calcium hi voina tang ngei in lo ei ve to ang che calcium hi kumsom thum hulama phei chuan kan mamon asang ema kanu hi ru lam har satna nei ni in akhu bru le lamin amoi efekani kan sia chwa meu chuan ti dam ngai na om to lawa tin calcium alo tlak cham wang ani ti doctor ten an chuak ani chuwang chuan kanu anga har satna in to lo nan calcium hi e thewang u o chuan shachiang du tan le calcium na thole athat na zong te shachiang du tan chuan i omna tanga nai ber CNT training a om hun huna in local nge don nia